Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze hano ku Imena Official ku makuru agezweho. Tugiye guhera mu kijyanye n'ubutabera, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umugabo uzwi nk'umupfumu Sarongo ku itariki ya 31 Ukwakira 2024. Nibwo uno mugabo yatawe muri yombi. Sarongo yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa n'icyaha cy'iyeza ndonke. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Thierry uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yavuze ko Sarongo yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rimukorwaho rishingiye ku birego abantu bamuregaga. Hanyuma ati yafashwe nyuma y'iperereza yaramaze iminsi akorwaho, aho yaregwaga n'abantu batandukanye, akabizeza ko ari umuvuzi gakondo afite imbaraga zidasanzwe zo kugaruza ibyibwe ndetse n'ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye. Dr Murangira yongeyeho ko uyu mugabo yizezaga abantu ko avura inyatsi, akaba ngo afite imbaraga zo gutanga urubyaro. Yagize ati ikibabaje muri ibi byose, uyu Sarongo wasangaga yamamazwa cyane n'imbuga nkoranyambaga nk'umuntu udasanzwe. RIB ivuga ko yafatanywe impu z'ibisimba, amacupa atandukanye arimo ibyo yita imiti, amagi ndetse n'inkono. Kugeza amagingo aya iperereza rirakomeje ngo ukurikiranweho icyaha akorerwe dosiye ashyikirizwe ubushinjacyaha. Sarongo usanzwe atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata, umujyi Nyamata y'umujyi, umudugudu wa Rugarama ya kabiri, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata. Sarongo ntabwo yorohewe mu by'ukuri, ntabwo yorohewe cyane. Tujye kuri ino nkuru rero, akatuma tuvuge kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere ko tugaruka kuri ino nkuru ivuga ko umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri Guinée yasambanyije cyangwa se yasambanye n'abagore barenga 400. Munyemerere tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho muri iki gitondo rwose birimo biravugwa ko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba cyafunze umupaka ugihuza n'u Rwanda. Amakuru aturuka mu karere ka Rubavu aravuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafunze umupaka wa La Corniche uzwi ku izina rya Grande Barriere uyihuza n'u Rwanda. Amakuru agera ku kinyamakuru Bwiza yamenye nuko Abanyarwanda ndetse n'abandi bakorera akazi mu mujyi wa Goma muri iki gitondo bazindutse nk'uko bisanzwe bajya mu kazi, ariko basubizwa inyuma n'abapolisi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu baturage bakorera kuri Grande Barriere yabwiye iki gitangazamakuru ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nta n'inyoni ihatamba mu by'ukuri. Icyakora umupaka muto wa Port Lourdes uzwi ku izina rya Petite Barriere wo urimo gukora, ndetse abaturage benshi amakamyo y'imizigo ndetse n'amamodoka asanzwe yose bayohereje kuri uyu mupaka. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyatumye Kongo ifata icyemezo cyo gufunga umupaka, kuko leta yayo ntacyo iratangaza. Icyakora kuva umutwe wa M23 wakubura imirwano muri 2021 ndetse ikanigarura ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wakomeje kuba mubi. Kinshasa ishinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23, ibyo u Rwanda rwakunze kwamaganira kure, ahubwo rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana na FDLR, umutwe urwanya leta y'u Rwanda ugizwe ahanini n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994.
tuva aho ngaho rero twerekeza kuri ino nkuru isa nkaho idasanzwe mu by'ukuri, aho umugabo akomeje kurikoroza nyuma yo kwiha kabyizi n'abagore barenga 400 barimo umushiki wa perezida. Balthazar Ebanga Egunga usanzwe ari umuyobozi w'urwego rushinzwe iperereza ku mari muri Guinea Equatorial akomeje kuvugisha abantu nyuma yo kuryamana n'abagore barenga 400 barimo n'aba bayobozi bakomeye muri iki gihugu. Iby'uyu mugabo byagiye hanze nyuma y'uko inzego z'ubuyobozi muri Guinea zitahuye amavideo abarirwa mu magana amugaragaza yiha kabyizi n'abagore batandukanye. Mu bagore uyu mugabo amakuru avuga ko yaryamanye nabo harimo abaminisitiri, abayobozi b'ibigo bya leta, umwe muri ba generali bo mu ngabo z'iki gihugu, umuyobozi w'umutwe w'abasirikare barinda perezida, umushinjacyaha mukuru, umukobwa w'umuyobozi mukuru wa polisi n'abandi benshi. Rero mu bo Balthazar yaryamanye nabo kandi ngo harimo umushiki wa perezida Teodoro Obiang Nguema, nyuma y'uko inkuru y'uriya mugabo ibaye kimomo. Visi perezida wa Guinea Equatorial abinyujije ku rubuga rwe rwa X yamaganye icyo yise imyitwarire igayitse yagaragaye mu biro bya leta. Teodoro Nguema yashimangiye ko umubano ushingiye ku busambanyi ubujijwe ahakorera inzego za leta, aca amarenga y'uko abo bizagaragaraho bazaganirwa urubakwiye. Yagize ati bitewe n'ihohoterwa hambere aha riheruka gusakara ku mbuga nkoranyambaga muri Guinea Equatorial no kuba abaminisitiri bafite inshingano yonyine yo gukora akazi ka leta mu rwego rwo gushyigikira iterambere ry'igihugu, umubano ushingiye ku busambanyi ni ikizira mu biro. Yunzemo ati inzego z'ubugenzuzi zashyizweho kandi uwo ari we wese uzarenga kuri aya mategeko azabiryozwa imyitwarire idahwitse ndetse yirukanwe mu kazi. Hagati aho umushinjacyaha mukuru yatangaje ko Balthazar agomba kubanza gupimwa indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mbere yo gukurikiranwa. Ni akamaramaza kabisa, ni akamaramaza. Mukomeze munyurwe n'ibiganiro Imena Official irimo iragenda ibagezaho. Ayo ni amwe mu makuru yari yasohotse muri iki gitondo. Mukomeze mugubwe neza cyane. Bye bye.